Utongoini TV naende netwa katamba kunengelelia mavoa manekele kuthilukite va Kenya na elembeta netwa kamba na ndesi anza naende to mabune twasise mathangone ve chao na unit kwenda komana na MUENI WITU muthanyane wa umunthe nekenda to kuna story to yengewa yuloa Amuika na Utongoini nondo Amuika matuko ndene matuika na aka naende nimegosotwika Utongoini mao ne na ve umwe wa Amuika utuikie Utongoini wa umunthe no gutwelesia alikangi tata naende Amuika mena Mwanya we batu athima ndo ne maho uteti na Utongoini nyeneta wa Steven Mwema tweet @Utongoini TVKE director Mwema tumea #amuka naende kusila ili tacho kende mwichano waambiana ndio TV ni ngono tumani wa kumugube Facebook Utongoini TV naende tu live weke comment ya kuni wetha ngimesoma na neto kwetha tu isonga bamwe mu vana ndaya ndo wakwatiania na ito va Utongoini wamugitata ne amugere ne samono ndo sisi kamera ya na ukethia musezi okay kai mugati kwacha kukusio kwa monde na ndiasia kinu chambe ni muvya kwa Utongoini TV nondo onenga this platform ila tukakunenensia matters ya youth nondo society ite kwisiliopo wa youth ni society kubaluka ita ibaluka iso na ende ndikethi anu makwa ma MBIUNI na kadama atio mwese ni mwe ne botu yo monde wa Utongoini TV yes ni weta wat neta wa KILONZO Peter KILONZO ni MCA wa MBIUNI na kadama niza kwetu wa chama cha UDA na ngetha ni MCA ola wakwatie kula mbingi kumelano makadama mambezi okuna kura na kwatite kura ngilita ndatu na 71 whether you and na sindana na monde memonza tunasindana ando nana you and monza kula zozi ongela nwe imbikiazi hapo yona keka na maolela ni ndo na ibaza mono on them abulano on them abulano namba ile ngina namba emwe tina yo they are imbikia yes na nikulie kwani we watu sisi we mwene ta mundu nichokela ndo maangaliko yosumbione manoni wesetha ne makone kule singi betu kino kimwe chando mono ako ni makura neo emono na kila meka ni masiasia mondola wena vision kana wena agenda ila si kweya line namo nyokulia hii utasela to thima mbemba netwasia in terms of kg lakini vision as a unit ya kuthima vision either ai cha mundu asia cha kama na mutumia na vision no ndingo vision you can kisi awe mono ne wisema yesa already your mind utanenete kilo enda umeka nela wanena kila uenda ikando usually the as a unit ya manakana kweli pabe Utongoini so mbinu wa agenda yako ile na matabasi MBIUNI niwe masisi mona PK ni wotona kyandu meba kyandu alangi na whether the incumbent sindilo tane kuna niswe na mile asio sele dasi yako niwe na whether sindu imwe na mbezi ukona onandecha ndeke bilani tasiba yubo wa membership ya sia youth ndilika siasa na mbezi na youth membership na mbezi ya kudima secondary on ma MBIUNI na maorganize ya mevila ngameke ya short in a tournament PK tournament na youth yonde yokaba wende ndiete andu kwa yoko maneni mai matabia maana makwetha mateo likandeno and ranks so we say this we are a platform zero ya negotiate na youth na the youth ya neon youth ye and yotabia asimo kana beka mwana ngeta wa PK kete cho kete kebila kwanza like enough bidemo ndio the kanisa ndo utiti ni Catholic kibeti chambia kirapiwe nikele tukako kana beka mwana kete kebila keta wabige bila sianze hivi kisi report yeye yako yambe kuite kebila yeye yako yambe nani ukulie tawe Utongoini na tawe kaleto yona maondo ibinda yingi ila ando ingi mekuti vela mpaka ma women representative ma MP ma MCA ila mekutaja Amuika wewe amount ma drugs amount ma simsema mthembo su sijui to rehabilitation Amuika mathi yo kila kitu ma Amuika on Amuika generally that population ya Amuika iko nanwa every time na drugs ni chao na yo ila mundu kwasekana nengwenda kwa rehabilitation ye anduma Amuika maike ya matume alama tume ya drugs ndo akosa rehabilitation ye kana pe mundu witha amataviti kana Amuika mo ene
nimekuwa maendo the no rehabilitation Kwa ni kali pedana narrative ya kana youth ni mali kile the no drugs na ndawa cia ulebe cia nduisu bene mo memoka no ti youths memoka nondo youth no kendo no bandu pakira aipitwa ni kendo ke saithia youth yo paid watawe alikende no drugs na ende ame kwa se alikende no drugs maithi ahead kwa semenda ka rehabilitation centers so rehabilitate youth ye mayulwa kana me rehabilitate mondo umwe peange kumi mebayaza metele de moko ligacho this ndeno rehabilitation the best way ya ubo one drugs rehabilitation meta mayaka ni kenda ma resolve the nose one drugs but isu ndi that is solve the nose ku solve the no one drugs twazia newe azongo mayaza kana idle mind is devil's workshop na you with the American drugs nondo paina kinoma kweti wewe ya mundu amuka kwacha saa ile ethikwota suya soko kuma saa ile ngina saa sina saa 10 aimanda kamukuka ka 50 kana ukainuka nini nikenda wese at least no keep wa busy so nikenda to address this problem twele manda sinula sele keep youth busy nikenda okesa ya youth mesao in fact evidently tekebele na challenge ya maitu mono amakulia maona mundu wa youth okuchonga thema babei tambe nundu they said we na stare they so like drugs in which we are so the best way the leaders ila twele kwika ni ku make sure kana netwa mande ya Amuika youth activities sikune nikenda we say ya maina alikacho malika ndeno anda netokite bu ni okulia twasie Amuika kwaku twasie ndeno wa ward yaku twasie Amuika nengilita tu for example tuimetezu 100% so ni percentage ya nata ya Amuika la ndeno wa drugs katwa isu 100% ntamenata youth percentage ya youth alama to the men they know wa drugs numerated MBIUNI numerated at let's say at 10%. 10%. Yeah, 10%. Pebi nda musumbe olauti ya Uhuru Kenyatta waendete interview I think the BBC CNN kana one of the international media na akulu stories ya gay rights na sindusia mudhembozu as of now the WITU Kenya ni manduma employment na nza ko isune na an issue in Kenya as of now kuya MBIUNI na wasisendeni wa ukamba witu maondoma drugs ni issue nene as compared to maondoma uchumi na employment na kunenga na knowledge ni a big issue kwa undo anasiasa menda make ebindane ya mindo ebindane ya campaign tuitumia parameters issues ya drugs na unemployment this is a priorities niwezi yute na nondwe yumundu twendo mande ya wea newe mundu la ulikede drugs so tuthisa kwazia kila kimwe ki exist on its own kadhino na keka nini tuya wangimwe wazicho na manima youth no wa unemployment wa drugs it's a issue it's a issue because twinene ya ubo wa maundwange tuletwe ni no one drugs ni issue no tutotoka tokwasia thina munene ni cha wa Amuika ukambani youth na munene wa Amuika ukambani ula munene ulozi ya azindui ni unemployment ni kwenda kutena mawe imawe na yo the mother azindui ngizio no keka youth ye bandu they engaged mali zeda maili kandeno wa drugs ino okay pesi ndile sita kwa Kisongo okay say there pe kila o want na pe kila o need indise kama tona kwa sera pe kendo kimwe ukwenda na pe kendo kingi kikwaile so ukatua kule no kwethe ana youth ukese the mundu no kuwant kana no kwenda ngali no kwenda nomba no kwenda chao but youth ya ukambani you need chao dise kana no kuelewa no with the oyunye
ni want nenda mundu anenge silingi ngilimanele but what I really need ni where kana what I need ni security kana what I need ni something of that sort. So eka kila mundu kwenda mundu nwazi what I want ni kudhibash weekend but what you really need ni kendo kenge tofauti. So youth ya ukambani you need chao youth ya ukambani inindi kumande wa avenues masa ubembesa nondo chunecho backbone ya youth you need a present monopio ni mawea pando youth matona im and ya mbeza sio so you atongo imaito na every other stakeholder try that we easier only youth to demand their resources nikena with at least MUENI makwata mbeza sio ukozi wo de tola monene wa ko ni youth yuge ka yu ba ilu ndege tutanene yange waya andu amena miaka 50 nike nene yange waya mondo ikuma miaka 15 to 35 mundu wezikia yuba ayembe no active years yake na maundu nele either alikesi ndo ni kana umele so nike na wethi yetu amusubia no to mande ye wea nike ndo kasede wa kwata mbesi yake that's what we need. Okay. Nikulia yu mundu Amuika wesede no mundu munini. Na wanene mundu wa ina miaka 50 kusonga nambe. So mundu watona kuika hata ukesede ya ni watap into youthful stage no yake ukesede ni amutete. For example not on kuisede ya dona changa mukatene no kwa hata wina miaka 40 50 ukesede ya wanatha no kuenjoy na kuikala maisha masio wekala ba muthiane nondo ba muthiane lazima weso thiwe ndekala ko forever. So mundu atono bingu kametho ata kana atono te utabya mundu ula wiba kwa youth atono tu miaka binda ka wata wisethia maundu ala masio no akomana na motoni we kino kimwe no tabya mundu Amuika konzani ne kotap youthful stage ni kindu gitawa umesio umesio utuma wena slingi maneli umambati makabika maana 5 nikenda youth with emosio tithe tina umesio na mundu palo kwatilile ndakatie athinde no wishful thinking sia mawea mebandu wangi akatia balei aso ila mundu ukukuna akunesu na ende adiende ya kwevanga Yesu yupo wizu the best way ya kweka you they na ukaithia you ndoneza nebandu ngukwata maneli kwa muthena na ndienda kwikala maisha ma mundu ungi ukwata maana 5 kwa muthena you nditia ama kweli ngekala ikitindo chola wina maana 5 we kwata 5 na kwa nikitezo mukulia we yote the command ya you inside ya youthful stage ni watia lakini okaka nini umba neti niko kesa uma kila kinene. Okay. You twinene amondo ma umisio. No ga say there pe kumisio kumwe we say there amondo no confusing Okay say there umisio thina we asia pa amondo no megwezo so ne papala to kuikia bridge gap between kumisia na kwoseta mbeyengi. Mundu no tona ko say there na asia ni na thina lakini nase ni hope for the best ningo mesi ya mwaka wa mbe wa keli wa katatu ukesede ndikosa matambiange maika kendo kelango ekayu nega ku mesi ya njasi ya mandu no makabendo ka ba condition ni permanent na ke mundu ngiba yani wendi ose tambiyenge tofauti mundu maike maila tuikia gabu ba ya ku mesi ya na kulainde kosa matambiange kumezi na kuoza matambia the thick line thivo na yuwe balawe utia balawe nibo waelethwa wimanda pauni wele kukinuka palo kinete utese wethiukina ba for example uka okethia mwana youth no na boda
na boda yesu kwa muthenya no gukwata mana atatu na yuka kunanga boda ayona mwana konge wendi lobi au kuka after mwai yumwe na ke yuthi watu waba akoba kano ya wi lobi omba ni ziembe zia mwai muima okay na zio weekend yu boda itia uyo wa boda ati lobi akatokuba lo wekata utukuma na athi aithia utukuma ba paicho paikendo no yuko ethia yula boda ne nayo ni nanenganiwe yuka oyikala musimana so the line we ba maundu na kwetio kuna we na within that umesio while at the end ukwetio plan oni wako wende omanda the green pastures na kwa tu namba umela kwa tu nenebu kwa ukumesia peke ndo nesi we musomo muno peke ndo keto complacency we say that we complacent we muyanie so umesio versus kuyaniwa ukase that for example ito kwa rasilingi manele we muyanie nyene na umesio ba kindu kema ndo no makabendo ka na umesio na ku entertain poverty pese mundu no egalo uchani ayasenyene na umesio na nise mondo makabendo so you umesio na kuyaniwa na ku entertain ucha yuzi kindu chino kikike aye yine ndo ile pena umesio na pena kuyaniwa yani mundu no mistake you umesio akuyesethia ni weaniwa akasie ye yine na umesio ni aniwa ni na umesio ni muyanie na uketha no ku entertain poverty in the name of umesio you umesio da we manisha kana pauilie tipo waileta uwe we kwatu wakana oni waku ni museo lakini yukuyaniwa ni kumanja we wabikia ni wabikia watulia so you no do we said we stage ya kuyaniwa wa comfort you ka kida watu ukeza we na umesio we manja ni bandu we lakini ndwe muyani okay ila kindu kimwe according to ni psychology kana ni philosophy kana so kindu kimwe kila kikipia mundu ukesethia ni standing ni hope ukesethia ni wisi wina mwikio kana kindu fulani kikwika ibona ngano example ba twika nyinisi wa thanda tupe vandu kwata silingi 500 na kutesi vandu kwata silingi silingi 500 ula wina hope wesethia maisha make ni maende sana ena peace so ni chao kindu kimwe muika utona ku hope for ukesethia no nikio munenga bidii wako thukuma ku achieve kiu na bado nikio munenga peace of mind ni chao kindu cha kindu kila mundu muika utona kwitha ena matumaini olwacho ne bata mona ene tukiasia motumio weta Martin Luther King na ila wanenga na speech yake the landmark speech yake na I have a dream pe bandu waisie in the mountain of despair I have a dream there shall be found a stone of hope in the mountain of despair na wewe zaidi yangu kule yani ke imani cha kwetha patena we kwatu paketha kabila kakatuma edo na chao na we kwatu unutwele kwika nike na we zaidi at least twina hope ya hone ndiza kwetha we na hope ila wilie mana patena kendo wende na kwika hope ito yoka hata wasisia youth ila yende na kusoma kana mundu enondo na hope ya kana umunde na yale yu skulu lakini na hope ya kana na mina skulu ngesa kuandika hata chao kwata we yuda kuo munde bawe na hope la kana munde nomwe maybe ukatha we usain or state house don't think what the magwejo oza direction you know so you patengemea what are you doing today nikenda with na hope ya chao yaone whether take kindu munde kila chukane kwetha we desperate ndizala we na hope yaone tayune na hope yakana modno kwezotiko chief magistrate ni na hope ya modno kwezotiko chief justice nokwana nonde nezi sinzali ndena quick si unenga hope kuni gendo kwate hope ambaye kachao ambaye kwa nigendo tulembemba
ambao banda imbemba. Okay, no sindusi awata, for example, we say there imoni long term ta kusotwika chief justice mundu kusotwika Charles State House no pe undu tutona kwikia to short term goals towards kusobikia yengi. Okay, say that for example, we see by the end of this month, by the end of this year, in 2 years time nikenda we say then we see you niku hope for kindu kiva someone okay say there ni wa distract wa banzeni so be ndo tona kwika na short term goals mundu wale tosikia nikenda bikie ile bayo mundu wake short term goals na si short term goals nisi uko discourage mundu kwitha idle nundu esa kuopwe maundu masio mape ni mwathandatu no monthi mandi Willie jau Willie mana kwa kila youth wale kwika ni aketha ena well structured program na either specific na goals ila wikite na ayambesi kuma balawe nikenoke the at least no planet youth kindu kila chama ipo ile otabe moikane mambe o plan kila mundu ukwenda kwika na yambesi ku move that step. For example, twasi mundu ena nduka na ekite katuka ku no kwenda kwambia kwitha ena sales mbingi chuma kene siendetu so nikenda wetha na sales mbingi na kunywa ile kwitha nduka ya kuende kuongela chao stock chao ombola kwa goals ndu izo si achieve ile mana. Yes, thank you mwana moseisia tuna KPK MCA wa kwa MBIUNI wasi MBIUNI Kathama ward lona ko ni kula mbingi te isabu esetha hiyo na sizisi talangwata mutinda makuwa city in from Mombasa Changamwe salimia mheshimiwa sana ni justo musyoka kuma MBIUNI otithi ne KPK ni mutongo wa yekwatwe sana na uyumya ni botoi haya Gethese MCAPK na uyumo tabia kana uneni wake ni wa mutongo iwene mbe twiba mwenga ligosia ka Valiani Migwani Kitui County ni muvana ndano ndo akwendea na kwatia ni anaitoba mutongo itivingwa tuni wa mukamba na indi pe kaindo kanini ngwenda tuika nika naende wisethia netwende yana kunana ni ana mheshimiwa latu na kemuthanyani wa mundi ni nota visiekana netuna kwatia nomination ya personality of the year 2022 ndine wa Eastern Talanta Awards nondo awia ula twende na kweka musio na indi na oko ni Steven Mwamakana na ongo ni kura kutweka personality of the year 2022 kwa metukina ndako tabiondo to na kweka nika naende wisethia ni tosa kibela kiu nondo awia ula twende na kuthukuma kwa undini wa simu ya ku either smartphone kana ite smartphone sion there within the star 483 star 733 hash star 483 star 733 hash naendi we call naendi wa mino call no kuwa enter nominee code inde kana code ila ninenge to wikia 312306 312306 naende wamina kwe kuno na andikitwa voting for Stephen Mwema in Eastern Talanta Awards 2022 naende we will enter the number of votes weekend kurilo kwenda kukuna naende kuremwe ne ku cost silingi 10 then wa M-Pesa ko ukiune we say then wa mana na uko ne kuremwe ile itatu kenda ya naondo kwenda naende weki ya send wameneke ya send u reply na 1 kana weki ya 1 na weki ya send kumaanisha wenda utumia namba su naende kumabuno kweta wa message kwa sia do you want to pay mbese isu nikanda wese thana kuna kura naende wewa weki pin wamina weki pin yaku ya M-Pesa wese the ende wami nani kanda ende wese the ni wa kuna kura su na kikombe netosa ni muvyana nda ya munonga inakwathime naende mheshimiwa pay Rwambe kwambona ngani nizo nambe uko na uyu no zezimo wewe uno so yu wendo kuna sawa ni star 483 yes star 733 hash na wako we call wa call we wacho enter nominee code ikia 312 306 send we will enter amount of votes isu ikia amount kwenda
Pambete voting for Stephen Mwema Eastern Talanda enter the number of votes. Wiki lo kwenda kule mwane silingi 10 na isila kwa M-Pesa. So yupo wiki yake lo kwenda. Wiki ya kia pay with this number. Kia reply na S1. Okay. Then you know kukwatia option ya ende kuikia pin ya ku nikendo mini transaction we say there kuranisia wika. Na kuma bu ni kosa kikombe amwe Yesu akosa nda yake ulani chake cha usumbe. I am good in Siadi. Nesiadi. Thank you. Thank you so much. Pekendo cha muhimu ngwenda tunene. Utongoi with their skills pe skills ya management pe mutongo tona kwetha ni musomu muno kana uke yatongo yeleba ukeseda nondo ni wa twirifa muno to regime ya Kibaki ni wa ando mai refer to regime ya Obama kana Bush kana ando mai ke bathoka ni ando muno wa maitajwa muno nange mai sa utajwa na muno iseda ni skills ya mo ndo matona kweka mundo ma decision making ndo matona utongo isiando so kindu chapata ni skills mundu wa Amuika nondo ando asoli masi ya kuishi kwingi kuona mengi kwa muno ando alama ne kalanga no wise the mena skills mbinga ngemba ando Amuika lakini mundu wa Amuika nikaenda wise there no ku qualify for leadership position alete kwikata nikaenda wise there no wakwata skills ila sio munenga mwanya wa kutwa isi utongo usunesa asante sana Steven one mundu wa Amuika nikenda with at least kwa skills ni weleta ena menda a person usiasia akamwatia na hete na mundu abakube muno umusoma na akamusomeria paumbikete ni acknowledge mheshimiwa Kawaya wa Mwala nondo Kawaya ambosie from nowhere ndino wa university ya kwanza umeria so many things na wethia ni bakubi nake so nasoma sino bingi muno kwa Kawaya itasomwa kilasini sia undu waile kwekala nandu undu waile kusungia andu undu waile kwetukisia andu nondu waile kwika wakomana na situation si kwenda decision yako so kinu chambe sa youth ambaye na menda mundu uati ya no soma cha kele either we mwedukisia ndukaendayo ketha we right either we mwedukisia wa kilo tabua na wa tabua wisisia kana kiwa tabua ni implementable wisi kana kina positive side yako na endo imiatia ini kila kingi cha katatu nkwetha emo kiwangai ndimo chapter 1 verse 7 kumukia ngai yuambilili wacha wa uwe ko mukirebi lakini December yani no mukite yani mukiwa ngai so okay say at least kukia ngai ni kwetha sinila we kwika si informed na spiritual matters okay kulia is this human okay kulia no sio nukwana yu kwiko mukia ngai okay ni okulia ni kwetha akwena promises mbinge muno ibinda ya kwetibela Kenya kwanza azimio la umoja onaiwa vijana wetu but wasisia ndene wa cabinet positions ile na anganiwe ndoko na Amuika ni chao Amuika no wasisia Amuika no mena skills enough kwa positions taisu Steven no ni alawe tunene oho wa account ya nondo you pa lokwa national I think the MPs the moment later my advocate issues isu monosi ya youth nondo make la cabinet but what I'm asking ni yes onatasi kuma ndumetenga county ya Masako na no interacted na youth ya kunimakura ndola masoma yomwe kilangu kulie you onati more about a cabinet lana inatangasiwe ni Amuika no mena enough skills enough qualifications si akosa positions imota isu na position ingi Amuika no mena that qualification na no mena that potential wa sisia appointments ya president
o yuti nene anondo no wende na kwa point na nondo na kwa PS o maende na kwa point wa so tukainene ya nesa pyu amina tutwethi hapa ina kino kingi ki store lakini yu ambetegele ba masako plan ekalande ni wa assembly na governor wetu wa bina kinu chambe for the first time Steve tuno ni governor tofauti na the other governors kwa mbaika netolika bukwa mindo na ntenda kuulicha bukwa cabinet positions muno but a yes or no question Amuika mena uwezo na capacity okay pe mundu Amuika utono fit in that position bobyo okay tuthi masako good wasa masako penyo and so for the first time they know kuma twa kwa devolution kuma 2013 o yutu na governor unique na tofauti na yani we na sama kuda na touch na ando yutu ta Amuika then wa youth policies youth manifesto na then wa issues ya si Utongoini governor wa bida no nozi mwana ke with our sky Mwasya you nominee wa CC wa youth and gender that guy ne different from the other guys you know they are lying as youth Utongoini we mono na miaka 65 mo youth you know nduzu ana thena mono aitine aume alifanya on affect to that level so the first thing ne kana kwa governor no ne kienesa mono nondo youth ya baluka governor them blame wa tika blame witu tweke yeba nikenda ite maslai macho ma youth and you know kule kwa mundu ena miaka 60 wekea wandeni wa docket ya youth so you na your youth ni ailete kwikwa ndeni wa docket ingisike wathukani as in ni tutonda kwa sinese for example sometimes ni tutonga muvea ndo akwikwa kino kwekwa kino kila chailete you for example askali makoka makaunenga security no yase mone tonga muvea muno lakini niwe si use ni we ya kana mwalimu akasomethia biology no kato othoni wale totonga muvea anyway but katonga muvea lakini usini wo ya wake so ni peke to the right thing Amuika kwa docket ni Amuika no yini balete kwa kindu kingi mo ukeseda you pewa Amuika omwe kana ngele atatu mai wande ni wa docket ingi yusike bathukani ide na nondo wa sisi ante no County Government Act ni nenganete criteria undo ma MCS mataele opetukithia CC's nominees neka criteria itatu yambe kasia keda the nominees mayu meet gender parity ya kele kasia keda nominees asumebo they mayu meet diversion la culture na ende ikasela inkeda nominees their academics relevant yupaane botu aile kwekia inclusion ya youth tukazia members so twazia to that gender rule ugethia pena ka rule kandu Amuika keki wecha keki webo yona yuka ukethia to independent and goodwill mundu kekangaba no nenda o uma kama no kaka youth theri tutenda kwa twazia ni we witu keba kana nengiwo mundu ungi na tuika tuibindi so yukila twele kwika ne kosisi tutona comment tuka amend law nondo wa say youth then one wa affirmative locate affirmative action ya groups that say neglected for long ne ma affirmative ya women to make ya go lakini youth ikitautiwa zote kazi ya tibim na kuchukuchu na tiala yuba ayu tuyambaze ka ayu abina ambio tunenga kaunika sio yuba laba not masi sino na mini yuba laba ndo na ukolia governor ne ndine wa chief officers because they are not yet quiz lokwa county public service board then wa chief officers governor akatusia isi ingi akatweki ya youths ona keda no meana ndo bona ya chief officers they are 23 kwa hiyo tukakwato youths obau we they are no sio
Yeah. Okay. Wana na madoma aka na madoma youth. Kwe women representative. Wona anike kote youth representative. Akasa kuwa. Ukese dape governor, senator, women rep na youth rep. Yuko metekela. Yucho itwede na usukuma. Umanetekela ndo ne make ya youth. But wona batona kwetha what change. Kekane kwetha ni kule wasise na medho mako. Ilapa ikiwe position ya women representative. Peke ndo cha change. Yukila cha change cha women representative. We say women representative Pay change. Tito represent the men. Already they are discriminative by nature, women. Now kwa you position na roles ila siya onengetwe in the entire county. Pesi ndo wona si abendu kiwe say there pesi ndo itaibo lakini siebo. Ndo wa that position. Yukila neze kitaibo. Assembly ambe ya 2013 to 2017. Women rep alama ibota nani ta Dr. Susan. Madai na kiti. Lakini kuma 2017 to 2022 matima enact kukila women rep either na 50 million. Si akila mwaka. 50 million hizi akila mwaka. Si ya ikanenga ikatethie youth na women. Na yonye ndio nake nukiko na wanya. Ko ukese the omonde be position ya youth representative. No kuona peke ndo kitonyo benduka. Kibo kitonyo benduka. Okay, kwa mbaika YouTube kwa youth ye. Mundu wa Amuika onawazisia kwa campus. Wase youth leaders no so me campus. No na me distracted muno. Ukese the mundu atiye makali ukese the endo undu kosangali undu kwetha na msafara undu kwimandhia isietwa undu kaenda mabashi undu katambwa wena mbesa ena maisha masio. So you mundu wa Amuika ana opposition atona kwekata nundu wasizia wana mundu wa miaka 65 nuona pandu bangi kiatu kinona ni TV ni kiatu cha Musalia Mudavadi ena 4 billion. Lakini uko na mundu ngio wa kawaida eke kiatu cha ngili 96 na kiatu cha Musalia kile tacha shilingi maana kenda. So andano limeda amaswanire sindu sike badokana mundu wa youth anewa eswania kwikala maisha fancy muno nuko na kwithwa atumia mama miaka 50 60 matulie noje kitu mama na some positions na Amuika maileo neo se Biblia si atania youth for stage I think youth for stage lakini wewe wisi kana uka account kila mtu aka account kila wewe at that time youth excitement na kwenda kwikala maisha meliulu timu matuma youth itanewa responsibilities. Shona kitu chita kitu mama taikika. Nondo yuambe yo dhipo mapati. Mambashe ukana naibasha. Kuenda utambulekana na Subaru au kunete mindo. Lakini mundu munene mundu mutumia asa kuwa ono tulete ndo thio mbunge athioa kona maondo ekata. Lakini mundu wa Amuika excited mundu sindaliza ndekeni ndo kulesa. Mundu su ndathi India na nimekuwa na modhimi. Yani that excitement is chini cho wati. Na yake mundu nonge munene ati zindu sike badokana. Good. I think the best way that's a factor. You youths you will have to the lela try to manage our excitements. In fact, try that we manage our excitements. No ke dia sinula to kuna siendo reasonable. Ti kukita kuda we extravagant no kwatie kamana. Likely toto na their youth maine wakendo no. Nzi mita ne kendo kitongo sanya mundu muno. You for example vindangina na MC Tricky. You no kawe na silingi ngilimba ilawe na sio kanata sio na ngilile. Mayo ko ikwata deal wina mita. Ndo amba kwikati ndo amba kwanange kamoto. You had 2,000 shillings. No, what and then tomorrow we millionaire. Ndo anange kamoto. You will youth you we mundu wa youth. We over youth you enge okutona ya mono no kwaya. I made tena. Na ndi twisi okopala bandu ongulie ba
kwitha wina ila goals eno zetetu youth wakwa tai atesi twazito wathanda twenda ikata nipo yukwanangika nundu mbeza isi wakwata ndena bandu utona usiki ndena bandu utona invest ndena undu utona kwika wegita uno mbeza yana ndetha ana cho ndetha ana so itu izi wakawala bandu bai youth yeletha thina plan aketha esi kina kwata kaikikie bana umunde twaze na kwata ngili 10 ite planning ngili sio 10 wakwata ite planning no esilia nambo imusi ni we tupuli twenda tupuli twile ni ile chechao ni ile chebu tupuli tunawa twa ngili monza ina dila ngili sia na itatu ina tiwa dimanda bala ngumi ngili inge monza nuzo izi sia na chao sia na 10 kukeka youth tukeza ukwata mogere me otupunzo wa investments anything sia muthemba taizo naende alama members maitu youth ndwezere ayeto kunete sumbari wakaenda ibebeti nani ukulie mbese si vengi si cash kana si in terms of asset ila itele mangaze mundu munone siwa doze isutase isumonze watho ambui isutase mbese si in form of mbui bengi si pembe kana mbese si vengi kana mbese si cash ukwete ila itona kunethia ngomo munone siwa paipeza ida telebia mundu either in either form na mwana yu ndamweye no be bata to kuma nane nage ngwede ngo mweba abina mwe no to hasa ngo ba okela mutena maka kuwe laini wazimu ukekiangilie bukela baba elo ambeye ngizwe na nge yakunizwe ke meati yeku nizwe ke meati yeba pa uye mpesa kuweda mpesa ida bengi the cash is the asset akibe imasi thana excitement muno uzile we indi we no balibagi ne yadangiye ona si bengi wo wekuzi obu no okay no ne kulie tasi nini si pewe bindemo akwatyo mbesa onetha wa msoyo kwata silingi umona kwata silingi mba watu once so ila mundu oka kwata mbesa mbingi pe mundu some of the celebrities ala uka mundu ona abloila imwe nimo makwata ne thino simuno mundu tona kwisethia we oneo mundu wa okwaso ho lakini yoko wiblo we never deal we ambia ku advertise a particular company utika brand ambassador we kwambeza mbingi utasiona umakasia nyene kaleba kubechuma ndeke kwenza ndeo ya akili yako ne akwati ne anxiety ndizo ndongweka so ila mundu akwata mbesa in lump sum ila yimu alite kwekata ndakakwe ila akwata mbesa lump sum ita mundu Amuika aile kwamba kana mbesa hizo kambozia bandu ikapoa lakini akili nezi vacant pe mita pero na uzemba wakayeka wa Mercedes yakayeka wa Porsche yakasiza makali asuma na manene atezi kana ngalizu after 3 months nenda maintenance na mauta magalevin ukethe amundu ngalini lakide da miete ungwa kamutekala kaleia pau ukethe alidu ukino wewe mundu eda ambaika kwata mbesa labda mayani mbesa utaizu wazi kweuma pero hizo ambao kana azio hivyo ambao tulia tapata kinu na mimi wewe hata chongota kizembete ambao maluko bunza ambao temwa inzebe kidogo inoleka ngoto mazoezi uko na ngoto gym kidogo usine kisemba nondo even live alone mbesa sometimes no we kama ndo amwe either we content creator ndilo mitandao uka create content uko na unakwata views 38 uko na kwata views 20,000 100,000 ona sasa vika 500,000 uyu mwene ukakwata ni anxiety yo that's ndo imwe izini sio kwata the anxiety kana uko na at once wakwata 50,000 followers anxiety so mbeza nisike kati mbeza azia nene man meant money and money meant man mad so mo no kwekali but the best thing tasi no atulia you while utulia kwa mimi na utulia tuna investments tuna real estate investments look at in bitcoins no dela invest kwa senu hizo ukawa invest na senu yani invest kwake ndo kila ukukielewa kila wewe mwana wisi
enda uwe ukitheka chuki kalo bau no kuona kitheka chuki kalo bu kiende ku appreciate mukazembe ndo isi depreciate hiyo ndo magama na hata kana nina pesa na kitheka njika na kita wewe udhala you we ndama wane we nakashi ni pango no ele kala live ya toteki no kule timinai nikiandola mena mbesa ma struggle yakwe kala tamate na mbesa yani matatete ndo batoneka kama kala tamate na mbesa na la mate na mbesa me struggle ndo batoneka kala tamate na mbesa wazi hata Mark Zuckerberg wa Facebook ka t-shirt ka ni grey kana grey every time wazi Steve Jobs ya t-shirt yenge inene bagi ya black na jeans yenge bano na sneakers lakini yu mundo unatokeza tukili tutano ambao the other Jordan ya 4500 na hiyo so Gucci kana Chanel kana Dior ila kali niki pay balances yo gano Steve pay balances yo gae paatu na mbele pe mundu inambeza wezi mbeza ni vanity mundu inambeza wezi usombeza hii moteria nungwa ena sio lakini we mwene ni wambete kubona kana isu imote kwima ondu iteka so nde ku appreciate that fact ena mbeza kuzwele kwekalo life ya very normal na life onotenda anu matinde maimu acknowledge na mbeza lakini wewe de mundu akwa yuni nena tukili tutatu ni ambo inga wasaya ngili tatu and make sure palani make it neoneka no god nunye kwa nona mbeza ta everything na kwa mbeza ni vanity so the only difference between nye na mongo we na kwa ba popa deva but the different mbeza wezi kwake iwe lakini kwa nona mbeza is everything no the nyengwe nda fake life ninye ngume ugeria mundu town etembea ku na ngale siaka haya na tira yake na saizuka haya sio ingilitatu na kwa musi nomba yake nda yake cho flow ingilizuita tu sina mebuko ina ya smith keke wambia kwa wacho kwa smith lakini ndo enda kwa ni live ya kufake mazi ya fake until it becomes real you enda fake na yuko fake yani ku ni kwa side ya wati in life na niki mamogo no matenda KFC makathi makatilangelo na machom niki na tumundu tutungi twenda pizza pio hii twenda pizza ne pio mama yothi na ni momena impesa na mamogo wao mena mpesa hizo lakini ona kai pizza shop neyo pizza shop tio tweka nasio ya mwezo ni okuli ate ninga nato mine yes kwetha we mutongo ine kwenda kwesethia we brave imani ya munambo era Samson ni wenda kwetha we brave wasi for example serious issues taba ngalika usia kitui ila conflict yebu ni kuwa senata kiyo na ndo ange ukiwa mase ni mathibu kithakani bu ni mathi ne metwa abu ni mathi unena mathi kwikata nizi for example mundu munene tio lo akiyo kana but mundu we advance in age ni we kalete maisha na kini mundu wa Amuika na every reason to live so mundu wa Amuika ewa enda risk less na ke mundu we kalete muno maisha no na kalewe kila kioko kimbe na plus that bravery ya ku approach mundu tasu mundu wa Amuika ilo kusakwa in leadership positions that bravery ya ku face ndio imwe nunona kana ku fail ayenti nambo bikapewa mundu nongwa ndo live bado so pe mundu amu mato utono limit yoke say than ndeka you brevity you ila wanena wa brevity nalikana I saw something kamwana kanini wale da woni ebisa yu kakwete itelo nene liba itina kakwete kakanda bambe kakatongoezi neke kanini byukano lakini lombe nene muno kwa nyakana brevity na responsibility ti lazima kadema chao wimodo monene the best thing ya mundu wa Mwika kwethese ni ku stand on the ground na no to you ikaone twisina na ideas na twisina na what you have in your mind you brevity you maba
yuma lakini sipesi tu musienda you who say there we method you ndenda kwekati ndenda kulecha method baini ita for example yitando asuma in video to okay say there ta unaona kina ledama lekina basi chao okay say unfortunately in setup ya politics na governance not in Kenya hiyo ka but worldwide pe katiba na be mayo but yubesi ndio muita ati ya mayo na uwete kindu na one ukese watu tesi na maithi kusomea katiba maze katiba kekao kana kekao o so dio bine woku o ukiliti weka wakadano na ile kwa kana baithi ondo paendi so mundo ni wale kwethe and that extra bravery ukese that asia onanye na bine waona ne kwata I don't think no wale the way that selflessly okay, at least we weak. Okay, there are no stands na kilowet. No either in forefront. Ya kuoni handu. Pai bope chawe bopenzia. Na you are sisi monta Babowino. The other day last year we had MPs ma tanga. You stupid. MPs. I name in the floor of the house. You were known na brevity. Ya kana ndo ba meka. Ba mamu pia. So you see we must say am the boss you ka okay there you the no can kuoneka you can fit everywhere. So you the wale those we are brave. We say the nduto no so you nduto no manipulate wa kupendo. Yeah, that's the word. You can nduto no manipulate wa anyone. Ugedi onekada na endo uenda njimo kidogo zile ndanga kuna ngozi. Ugedi ya wena stamina. Ugedi ya mundu aka utino. Nduthio baluka wae no way. That's okay say there we brave ndene na physically no kona ka we brave. Lakini nduka cause trouble. So ngaba meka mayambe yazeka. Anyway, nyendia chene asante nondo bika na mondola twana na zinata na muno mundo Amuika na ndolange onda masesi ne mathetheka muno. Thank you. Ndo se kamera ya otobye musesi ndo twakwa muno. Okay, netunga ngimubya muno kwa Utongoini TV. Ndo nenga dize opportunity na ndikule Steven uwezono kama anda kangitaka umande no ko twende na unena nia na ndi my great people MBIUNI ni pata nenu mono ni botwe na muyenzo kai motwe usiunge musivi. Thank you so much. Thank you. Mondo musesi onana ni osutu wende zinzini wa mitandao amekomukanilia @Utongoini TV KE director mwema #ni amuka na indi ni muvyana ndai ya kwa mano webawe kitesati ya WITU kukuna viseta Joseph Kawinzi Liz eva ya manduma graphics na ke Jonathan director kitheka ndongoi ngalikosia playout na indi who else we mundu ngina ati Joseph on the end na mino mawata ni muvyana ndaya kwa ondela masesi kilungu cha amuka tukomane saa muonza ngikwetea vilingi wa mavoko wa WITU wanesa.